Повторно си во Сегет, повторно во оваа сала, еве какви емоции буди? Pa sigurno se lijepo vratit u Seget. Ovdje sam doživio puno lijepih stvari. Imali smo dve super sezone, pogotovo ova zadnja, druga je bila baš super, tako da dobro, sigurno su neke emocije, ali sad sam tu s Vardarom, igram za drugi klub, to je normalno i imam svoje ciljeve za sutra. Утре влегувате со 8 голови предност. Доволни ли се за Келн? Iskreno, u ovih 10 dana do utakmice nijednom nismo pričali o razliki 8 golova, tako da mi smo došli sutra da dobijemo, znači ko da je utakmica za sebe, tako da ona utakmica u Skopju nije bila, jer samo tako se možemo nadati da ćemo biti uspješni, da ćemo ići u Köln. Ako ćemo razmišljati to šta je bilo u Skopju, mislim da smo već izgubili prije nego se utakmica počne, tako da naš cilj je sutra da dobijemo Seget. По онаа атмосфера во Скопје, ја знаеш добра атмосферата овдека, можем ли да очекувам исто таков тежок амбиент? Pa sigurno će biti hala full rasprodana i da će biti super atmosfera. Ja znam kako je atmosfera i kako se igra i svi igrači Vardara znaju jer su igrali 2 puta tu. Sad teško mislim da se realno bilo koji teren uspoređiva s ovim što su Komiti i cijela makedonska publika napravila u Skopju, ali mogu reći da je to i Mađarska i Seget živi za rukomet isto kao Skopje i da će biti super atmosfera i vidjet ćemo ko će biti bolji sutra.